Kale sauro wa kisu. Uja turakoretwo tumite varia Manjimbo shughuli tu cia biashara na tukite twakinya vandu varia twa matakari na twanona Rori umite ya mwena wa iguru yukite ivenya muno riu ndereva akigeria kumigate ikuruke nivo yarema kugatika ikina tumamira twiturana na ngari nini no turae mugeriu nginya kumiurira ngari arikia gutumamira tutingiavota kuma andu ni mauka matutethia mavingura mirango na twauma no ndikuga ni twayativie mutiramona ni mugima. Vandu ava ni vatuikite vandu vacoku kana black spot tondu over the last mieri iyo vitukite te thatu ina uguo ni vakoretwe vai na accident riu kuma ciakinya ino ni ya kathatu wari ukiva kwivinde kuve ne pick up ni iragwire wava yumite mwena uria wa iguru na yauraga mundu umwe na mundu ucio wamitwarite na kia atuika ni wonja kwi Rori ingi na iraringite wava eno eri no ni iraringire nguve eno yava na dereva wa ngari yo nake atuika wa gukua umuthi twina munyaka tonga ino atuika wega tondu tunae kuona ngari ni ciaringwa andu aria marai ngari icio matina gia majera tangari ira vore vara nini nurona ni ninge muno na ni yavondekana pio no ngai nundu wa wega wake nake andu acio marai ku matina vata kuringwa koguo ni tungioria andu aria maratwarithia ngari maumite mwena wa ngari ama magikurukira va especially akwa ngari yaku ni ra nuregwe kuite murigo no atwetue andu a gucenjia barabara icio kana njira route ire urathiite tondu gwikurukia ngari ava ni tuone thutha ino ni vatuika ni vandu vangi turetera madhara.